Cidadão Maneida mate iha careta larang iha área Formosa tambah hetang atake cardíaco. Cidadão Ida Honoran Sabino Lopes da Cruz Guzmão mate iha careta laran iha area bairro Formosa sina maromak nia uin iha domingo ne tambahetan atake kardiaku. Banghira komunidade iha bairro ne hare matebian latang hela iha careta uin komunika kedas ba polícia forensik horito iha fatin acontecimento no evacua matebian ba mortuário Hospital Nasional Guido Baldares no matebian nia careta ne polícia lori ba segura iha komando geral Penteli. Hafuengnya polícia mos kontakta ba família horito ir ba hospital atu hare mate isin. Alessandrina da Costa Cabral nudar matebian nia feng hateten durante ne matebian sofre hela homoras fuan mebe matebian tem que obrigaan conduz careta ho dibuka osan atu atene nesi dari familia umalaran tuir Alessandrina matebian latama uma durante lorong rua ona no durante lorong rua ne familia sira buka lihusi telefone mebe la atende no ikus mai hetan kontak tu fali husi polisi katak matebian hakutuis ni mora selu klaya tamani fuma sigaru makali live ni fuma mora pau senti ni mate ni fuma ketara benta mani mate ni sema bakuni la tamba hawari ni kanik bu tira laya ida nema mi ande do senti asa ni trauma rumah mak ni fuan rabenta bini sayo si sabru jam 8 depois ni abe ni lava uma to tire lorong telefon to lorong ni lava uma abe domingo da derna rona det ni mate la autopsi tamani isin la kanik ba la koi ni autopsi karik ni isin kanik bu rumah bel autopsi tamani isin la kanik kareta mi fotival tama kareta mi ruania. Médico hamutu ko polisi forensik entrega mate isin Sabino Lopes da Cruz Guzmão ba familia sira ho di halo ceremonia funebre ia suku lukulai posto administrativo Liksa Vila município Liksa João Carlos Jemen.